Omumbozi yitu eyo kumaraho ubucupa n'ubuvera twetorira umurembo mbara na nabistongole cy'abahumuza development group ekitari cya government ekyo kurwanirira by'ubuhangwa bwensi okwetegereza okubarukombeke byena byo kunaga mukasasiro y'obucupa n'ubuvera ubuvera obuke mwenu mubiteko kubana buza omukintu eki black kara akavera kanoba nokanagomu omuka black kandi akacupa okanaga omukarure aba nabatora n'emyanya erukuba ejwiremu obuvera bwingi hamwe na n'obucupa batyo bombekaho ekina ekyo kubirundaniramu. Eji idea ningashi innovation ya bankers nekintu kitwateekateekire mu kibasa kutuyamba munonga kurwanisa kasasiro na munonga y'obucupa hamwe n'obuvera hazo mu kukikora tukagezaho twatandika n'emyanya mike kutureba abantu kubara basekosa ebinebi then nitwe twege turebe challenges aho ziri kwenda ngo myanya ndije itwenda kuscalinga ningashi kombeke byine byingi tubase kugira kitwayega mutakakora b'imyanya ndije okwinegezo murango ugu abantu barundana abantu batyo batandaka okutorotora obucupa hamwe na n'obuvera babirundanira mu byine barukuba bombekere kandi bagaruka babashomesa kabi akubyine Rekimburo abaragiro mpaka twine nyamishoni zinywa misi eje nanka Rekimburo erimwe byenyanja kimayisangwa akakavera n'akacupa ebyenyanja yo mu mwanya gubirumu ebyo bintu byakanyamutu bikubasakura mukahurira president ari kujangwe byenyanja mu Lake Victoria nendije myanyo mu yihanga bigenzere n'ibikendera tibikizara tibikitera amahuri nko kubyabintu bitera kimwe mu bintu aberesire byo byona no burofo bo buri kwenderera nganye omisi sima abahumuriza development group abasize kwiza gukora ubuyonza hano kutereza bank hitira gumantu teka ibirofa na munonga obucupa na nobuvera abo kuba obusorofa bona obukwito ruizi bona bintu burwa mu bantu aho kuzambaza konkati obutwatunga eki bank eji ntiza ku bantu tugikozesage taziremo kombekesa bank eji abantu bize bagume bateke mu obuvera n'obucupa aho kuba kasasiro nutufana ebintu by'urwizi hatinyowe inkasharamu nayeta abantu ngo tuje tutebekana saha umwanya gwanje gume gurukiri ninje umwanya namugureba omubyine barukutimba ekina nicabana kizamo kiro z'obucupa ziri hagati y'igana na n'igana 50 kandi abarukwija kubyihamo nibashashura sente kiremwe iri hagati ya shiringi na shiringi rukaga okurugera hamutindo kurugera enkoza ibakuba bateka mu bucupa kozi cyene enkozi biraraho kubuteka mu batabandize kubunyiga kandi ara kubuteka mu babunyigire shoko kubo bunyigireje naza mu bucupa bwingi nani wakuba nakikosoganye bo mu kasente kozi narga mu kirozi nyingi kikorekera kufuna kasente nkaha China ecyo bayombekera harufu rumurti okubatugizire ngwe China no bacijuza umubiro bishatu ecyo rukumanyisa ngo buri kwezi no batunge sente ziri hagati y'emitwaro 50 na n'emitwaro 64 okuruga mu bucupa na n'ubuvera tumeke strong twakwatanisa nabo bukiko bwa LC1 babanza bashoma bamanye kinte cyo kubara kikozese tukikora project tugiba kwasa ngo kutwakozera mu kashanyarazi kutwiziraho mu rufura project twagikwasa akakiko akarukumaneginga rufura nibo bari responsible kumakinga sure ngo kine iki cyakora nko kuturi kutekateka mu kikore konka nabo twakatanisa n'aba council section ninga department ya health inspection Ramadan Chimbugwe nagamba ngo hati batebekaniseho na no kwiruka okubesere Save River Rwiz Marathon kandi sente zona ezerarugemo nibija kuzikozesa kombeka ebindi byina ebyo kunaga mukasasiro yo verana n'obucupa tuyine huru ya kwiruka kwa Save River Rwiz Marathon ugu no mwaka gwa kabiri ehurreje tugine biro 30 byo kwamshaka ku mwaka ogo kandi sente zone ziri kuza kurwo mu kwirukoko ekigenderwa necyo kubasa kombeka bankers nyingiho umurimbarira site zikatuyamba kurwanisa overa no bucupa oguhona asimire Vision Group ahabwe horo yayo eyo kumaraho obucupa n'overa mu ihanga so itwentwe sima munonga kushanga ngo nite bituriyo ntukora nibyegita yecho
kaba Vision Group ekimuriyo numukora Vision Group okurabira mu kuhandika amakuru neshomesa abantu akabaka ryo mu bucupa n'ubuvera hamwe na nuko umuntu wa burije akubasa kubirwanisa ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa.